Штодзень на сартавальна-перагрузачнай станцыі выгружаецца каля 20-30 машын са смеццем. Далей ён накіроўваецца на лінію ручнога сартавання. Потым другасныя матэрыяльныя рэсурсы пераапрацоўваюцца. Рэшткі трапляюць на полигон для цвёрдых бытовых отходов. Наша станция обслуживает город Барановичи. На станцию поступает ежедневно около 100 тонн бытовых отходов. Это примерно около 30 тысяч в год. Из бытовых отходов извлекается за год где-то примерно около 1700 вторичных материальных ресурсов. Станция запущена в эксплуатацию в 2011 году, и поэтому назрела необходимость ее модернизации, так как оборудование изношено на 100%. Ёсць і добры прыклад у работе з другаснымі рэсурсамі – брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод. Таму сёлета і ў Барановичах плануецца распачаць маштабную мадэрнізацыю сартавальнай перагрузачнай станцыі. Зараз распрацоўваецца праектна-каштарысная дакументацыя. В связи с тем, что у нас к нашему полигону присоединяется несколько районов, это Барановский, Ляховичский и Ганцевичский район, и там закрытие мини-полигонов, и все будет сводиться, все бытовые отходы, в том числе и вторичные материальные ресурсы, нам на завод. Соответственно, станция сортировки будет проходить реконструкцию, и ее увеличивается мощность в 2,5 раза. У межах мадэрнізацыі будзе не толькі пабудавана новая лінія перапрацоўкі адходаў, але і мадэрнізавана існуючая. Таксама значна пашырыцца пляцоўка для буйнага габарытнага смецця і будзе наладжана яго перапрацоўка. Асобнае месца будзе адведзена для кампаставання арганічных адходаў. Плануецца, што прапускная здольнасць адноўленай сартавальнай перагрузачнай станцыі складзе каля 75 тысяч тонн у год. Прыблізны кошт праекта каля 15 мільёнаў рублёў. Алена Ракуць, Катерина Страха, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».